PITHAINI Jun som thum TUNI SIMDING CORINTH KHATNA lian thum anew khat pan kwa Khaici vawh pa le tuibuak pa thupi hilowa khangsak Pasian thupi bekhi CORINTH KHATNA alian thum anew sagi Khangliatna ding Thungen pianna Singapore panin Japan gama Pawlpi khara pasta SIMDING in apai ciangin Lam Wai Chan pen dipkua simsim hi Pawlpi mi pen somni khawng pha hi Missionaryte han chi in a minthang gammi zakhara khat bek Christian omna Biakinn tampi hawmna gamah tuucing SIMDING pen tem botum ding khat Khaici kik tokibang chi in lam in nagain hi Pasian kianga thuanget ciangin don na anga pen Tua Pawlpi kei hongap kikin chi a hi biak piang na levan zatte po le zun sangin Wai Chan in Pawlpi mi te kianga akitang sapna te le jaisu thei nailo mimal in kwante ading thu anget dingin na zon hi damdam in Pawlpi pen aza ni in hong Khanglian hi jaisu mi hun lam na dingin amaute thunget na pen awang nei anung ta lai siang tho to kituak sepzia khat a hi khanna thu ngenin thu khat pewa lunghimo lokeun la nakisap bang bangu lungdam na to Pasian kianga nangenun chi in Paul in nagel hi hebang jia pen I Pawlpi I Biakna na sep na le igel na te Pasian iap kik thei na a hi Paul gen bangin Khaici tu in tui ibuak ma dinga Khaici vawh pa le tuibuak pa thupi hilowa khangsak Pasian thupi bek a hi CORINTH Pawlpi thu mi te tunga makai te to aboi non lo na dingin na han thon hi Paul in again bangin Jesu Christ chi simlo kwa madangin khwam thupi dang phuthei non lo ding hi thunget na to I Pawlpi Pasian kianga ap king ni to panin hong Khangliatna imuding hi Chris ading mi Paul na kai hawmna bang na sep penin hong sit tel hiam han chiam na thalingal te Pasian na koi chi ap ki ding hiam Pasiano thuman takin hong nung ta sakin la nami Paul te Khanglian sakta in amen